Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulnun 4'ü salı günü. Ukrayna'nın müdafaa imkanları, yatırım ve iktisadi işbirlik. Bu meselelerini Kiyev'de geçirilgen kuruluşda Ukrayna prezidenti ve Amerika kongresmenleri müzakere etti. Petro Poroshenko Donbas vaziyeti hakkında haber etti. Rusya cenkeverleri tarafından ateş toxtatuv rejiminin daimi surette bozulduğunu hatırlattı. Bu sebepten sübeddeşleri Rusya'ya karşı cezalarının Minsk anlaşmalarının amelge geçirilmesi ve Ukrayna toprak bütünlüğünün şu cümleden Kırım'ın gayrıdan teklenmesine kadar saklamak ve arttırmak gerek olganını kayıt etti. Amerika musafirleri Poroshenko'nun Washington ziyaretine yüksek kıymet kesti. Amerika Koşma Ştatları ve Ukrayna arasında işanç, destek ve işbirlikinin böyle yüksek seviyesi diplomatik münasebetlerimiz tarihinde da yok idi. Şusu da mühim ki, bugün Koşma Ştatlar bizge tek hafsızlık sahasında da geldi. İslatlarının geçirilmesinde de kol tuta. Sizni saygılı kongresmenler, Amerika Koşma Ştatlarının müstakilliği günü arifesinde kabul etmege pek memnunum. Ukraynaga Rusiyalarının kirmesi için biometrik pasaportlarının kirsetuf ketişati başlandı. Bunu dış işler nazirliginde bildirirler. Kararlarının işlep çıkarılması için nazirlik ekspert ve faallerini celp etti. Bunun ile diğer varyantlarını da öğrenirler. Misal için Rusya Federasyasının bazı vatandaşları için kirişini sınırlamak. Bundan da gayrı vizalı rejimin kirsetilmesi mümkün. Şu sırada Ukraynaga umumen kirişini yasak edebilirler. Evvel bu gayege СНБО kol tutkan edi. Rusya Kırım işgalini kenleştire. Rusya Federasyasının prezidenti Devlet Dumasının Yarımada'nın yalı suvlarının serbest iktisadi zonaga kirsetilmesi hakkında kanununu imzaladı. Kreml'nin ümitine göre kabul etilgen kanunun sayesinde işsizlik meselesini iş yerlerinin teşkil etilmesinin etmek mümkün olur. Rusya hükümetinin fikrine binaen yanı kaideler vasıtasının Kırım'a yatırımcılarını celp etip olurlar. Maliye akımının intizarı oldukça hucur korunuyor. Çünkü memleketlerinin çoğusu Rusya'nın Yarımada işgalini tanımayı ve Kırım ile iktisadi alakalarını beketmege istegen şirketlerge nisbeten cezalarını kirsetmege hazır. Rusya artistlerinin konsertlerini hazırlagan insanlarını mesuliyetke çekmek. Ukrayna baş nazir muavini Vyacheslav Kirilenko Rusya yercilerini Ukrayna festival ve konsertlerine davet etkenlerinin kaydını teşkil etmege teklif etti. İki günde SBU ve sınırcılar memleketke Ukrayna kanuniyetini bozgan 7 artistini kirsetmedi. Ukrayna'da zahire bereketinin korkunçlu tahminleri vakıtsızdır. Bunu agrar siyaseti ve aşayet nazirliginde bildirirler. Hakiki vaziyetini tek avgusta görmege mümkün olur. O vakit açlıkның en azından 20% jayılacak. Bunun ile nazirlikte bildirgeni gibi hava şaraitleri sebebinden bereketinin eksilmesi mümkün. Ama memleketinin aşayet hafsızlığına tesiri olmaz eken. İşgal etilgen Kırım abituriyentleri 12 Ukrayna Aliyev okuv yurtuna sadeleştirilgen ketişat boyunca kirebili. Ular için bu sene devlet samaraşının kvotası 900 yerini teşkil etti. De bildiriler Ukrayna tahsil ve ilim nazirliginde. Okuş Zaporojye, Nikolaev, Odessa ve Kherson vilayetlerinde geçecek. Nezaret etilmegen teritoriyalarda yaşagan talebeler için sadeleştirilgen sistemada bultır işle başladı. Onun yardımı ile 150'den ziyade bala Ali okuv yurtlarına kirgen edi. Bu sistema Ukrayna okuv yurtuna zenovsız kirmege imkan beri. Abituriyen devlet yekünleyici attestatsiyasının iki imtihanını Ukrayna tili ve Ukrayna tarihi boyunca imtihanlarını vermeli. Bundan son okuv yurtunda profil imtihan ya da icadi yarışqa keçi. Ukrayna'da Ali okuv yurtlarına kiriş kampanyası başlandı. İyunun 29'undan abituriyentin şahsi elektron kabinetinde kayıt olunmak mümkün. Çeşit okuv yurtlarına 4 ihtisas boyunca 9 arizanı vermek mümkün. Büdjet yerlerinin sayısı 10%'ga artacak. Şimdi kampanyanın yanılığı regional, sağ ve
кой коэффициентыдыр. Пайтақтқа кірмеге естігенлерге қиын жаулыжақ. Кой сәкенлері ве муэндисияда экология ве табиатнен бағлы ихтисасларны сайлағанлар үшін баларны артырачақлар. Ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезунларына қошма имканлар берілежек. 12 центрів. Донецк ве Луганск вилаятлері ве бутын Украинада, Қырым Украина 12 меркезі ве Донбасс Украина 15 меркезі. Бусине парламент Қырым абитуритлеріне Николаев, Запорожье, Херсон ве Одесса вилаятлеріндікі алейқу юртларына кірмеге фырсат берген қануны қабыл етті. Бу ишғал етілген ярымада мезунлары үшін қошма имкандыр. Ади украинлилерінің уникаль имканлары. Инсан ракета. Если башлы теннис ойынчысы. Прикарпатия дағлары ұстынды тәрінден кечірілген ченгерлер ярдымынен учқан экстремаллар феноменаль рекордчықларға любовь задорожная дикат етті. Украинцы уникальны. Украинлер уникаль имканлары олған уникаль миллеттер. Базы имканлары файдалы, базылары yok. Бүгін ен шашыртыжы рекордчылар өзлері кебе айрете қалдырған ерде дүнгеже беле олған Буковель курортында топланды. Өз епқанларыны көстірмек ве оларны қайдетмек ниетінделер. Бу егит инсан ракета. Оның планларында троллейде суратлы еніш бойынша рекордны тіклемек. Саты адети 80 километрден еге кере тез енмек. Атта серджілерінің тізлері қалтырай. Чана оларақ инсан ракета екі зембеліні қолана. Зембелер açılмай, энді шақасыз. Финиште эркес хаберні беклей. Ниайет чоқ бекленілген хабер ракета ергей энді. Владимир Корнеев нефесала, ата озу куле. Фақат бұты бесум озунде белки бір қаш автаға қалыр. Кімсе білмей. Рекорд қайд етірген. Саты 153 километр. В преддверии этого всего. Бойер шейнін өгенде бір аз құрпыншылыдыр. Аяқларын юқарада, башын ашада. Сана бір шейлерні күйгіздерелер. Bir шейлерні яқалар, гүзел дойқулар. Да істейм. Будорт инсанда троллерге азырлық көре. Олардың еніші да шашыртыжы олмалы. Чүнки адети пекетмелерінің ерінде олар өз теріні қолана. Ну, как больно. Ну, плюс... İşte nasıl ağıra? Piercing işte. Sizin de. Belki piercinginiz var. Biraz yiberlemege imkan beri. Galiba. Alım güzel. Duygularım taşıra. Her şey güzel olmalı. Dağlarda acayip. Троллейда сырттырыне тұтырылған ченгелер вастасыйлы еніш рекорды қайдетілген. Юксеклікіні буй эсле башлы адам сынамаға авесленді. Да, уехал наш самый старший участник Леонид Яковлевич Станиславский. Ви знаєте, я коли дивлюсь на цю людину... Білесіңіз ме, бұл инсанға бақанда неге ұнтылмаға кімден орнек алмаға керек олғаныны анлайым. Қартлық нөмінесідір. Эсли башлы адам тек инишлерде рекордчыды гөлдір. Яқында бұйық тіністе ен эсли башлы ойынжы олғаныды. Озунден баяғы яш олған рақыбыны енгенеді. Adı bellidir. Харьков'da o pek belli bir şahıstır. Veteranlarının spor cemaatlarında pek belli. Ama böyle avesini beklemeyedim. Şu günleri esli başlıdın şege Wimbledon'da Numinivin maçını dünyanın 5. raketi Roger Federer vadı etkenidim. Ama AKK Stanislavski gibi Leonid Yakovlevich inanmay sonuna kadar. Bugün Vitaly'nin durganım gibi. Korta tursam tek o zaman inanırım. O vakit Federer ile oynadım. Depolurum. Elbet böyle olsa halkara sensasya olur. Saçımны sonki sefer 6. sınıfta alğan edim. Uzunluğu boylu edi. Hususi bir bakıfsız. Tek tarafnen degildi, ellerimnen tarayım. Öz yüksekliğini Anna Budda boysunduram. En azdan 10 dakikada o yepte 100 metrini yendi. Ты аккуратненько, потому что парни не успевают выдавать веревку с той скоростью, с которой ты поднимаешься. Rakipler pek güçlü. Onların sayesinde inkişaf etmek için stimulum var.
Бір тақаве 43 санеде еді қыздырғыч Назари Павлевнен бір чоқ рекордындан бірідір. Ақықы Украин пелванны ұстынды ташыған ән бұйық юк тақменен 55,5 тоннаны тәшкел етейді. Шынын үшін бір мұхбір оның үшін ішті проблемді гілдір. Кележекте украинлер арасында бұл кибер рекордлар фестиваліні ел кечірмеге істейлер. Любовь Задорожный, Евгений Савицкий, Мавилия Егияева, Халил Дервиш, UATV. Құрметлі серделер, бұдақыға бұл сонке хаберді адачу хаберлерні Украинформ сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде.